ji Berlemantoya Ewropa ji bajarê Brukselê li welatê Belçîkya îro Newrozeke hevbeş hate sazkirin. Di vê Newrozê de bi dihan berlemanter, hunermend, siyasetmedar yên Kurd û yên Ewropî li vêrê bûn. Her li vî cihê jî bi rastî piştgiriya Newroza mezin kirin, piştgiriya xwe xelkê li vir da nîşan ku behsa Newroza ku wê li bonê li dar bikeve kirin. Em ê niha çend gotinan ji kesayetiyên li vêrê em ê werbigirin û bizanibin her Kurdên li vir yên li vî welatî yên Belçîkya çawa wê xwe saz bikin, çawa xwe amade dikin ji bo Newroza mezin 21 Adarê ku wê berê xwe bonê dakin. وقتی تو نوروز چه دکی لشارکی آلمانیا چندی کرد زیاده تر بین آلمانی دبینن کو دنگ کردان چند مزنا و چند کرد کارن لحال بجاردن وان کاریگری وان هبید و نوروز بونی بگمان نوروز کی کردواریا پیامی وی پیامک باشا پیامک لا اوید بیجن لبهای اروپی نزیکا لدموکراسی لپیک وجیان لیکتر قبول کردن لدموکراسی بوی ولانه أوروبي بتابعتي بارتين ألماني أو نوروزي مزدة كان بزان كي ديت كينا يعني تن خلق ديت بوي تن أم زدة بكارين بتسين هركمة تن زدة بتوان شالاك بين لوي وتن بكارين نوروز عن شيء بكين لشارين ديني ألمانيا هشت أم بكارين بيجنا ألمانيا كو أم هينا وأم بهزين وأم بكارين هفرا كار بكين و أو كاريج بوتي أبو أويك برجوندي كردستان بيتا باراستن وكردستان برو بيشوتي بۆی ئەس دەخوازم هەموو هاوڵاتیان کوردستانی کو ئەو ڕۆژێ ئامادە بن لەو نەورۆزەی ئەم هەورا ئەو ڕۆژی پیرۆزکەین و ببینە پاڵپشتیش و پامێکیش بۆ ناوخۆی کوردستان بەتابەتی ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان لە باشووری کوردستان ینی دەبن هێرشی دوژمنی داینا ئەزبێژم ئەو دڵگەرمیەکە بۆوان پاڵپشتێکیشە بۆوان گەلێک سپاس. سڵاو کوردستانیانی ئازیز ئێوارەتان باش لە پەرلەمانی ئەوروپاوە لەگەڵتانین ئێمە لێرانە لە پەرلەمانی ئەوروپا ئەمڕۆ ئاهەنگی نەورۆزمان گێڕا هیوادارم بۆ هەموو کوردستانیانی وڵاتی بەلجیکا و هەروەها کوردانی دراوسەی وڵاتی ئەڵمانیا بەشدار بن لە ئاهەنگی نەورۆز لە شاری بۆن لە 21 ئادار چاوەڕوانی ئێوەی ئازیز و خۆشەویستە بین با بە هەمومان ئاهەنگێکی خۆش و قەشەنگ بگێڕین. رز حرمت و خوشویستی با اوی عزیز گله می کردوار کردپرور لدیاسپورای دی 21 آداری بری خوابدن بونه لوی دری امی باجاری بونه بکن پای تختا نوروزی گرینگیان نوروزی جبو گله کرد به تایبتی لدیاسپورا به گشتی پر گرینگه لقال هف بن بدلق بن يك قوتن بن يك هلوست بن يك قيرين بن نوروز الهف بيروز بكن لمالي خوا ولبوني ام لبن داون خوش برا هجا ام بندوانا بیست یکی اداره براستی جی نوروزی کی پرمزن به آماده کردن باجار بونه آلمانیای براستی جی پشتی بویر روجاوا و روجلات اف نوروز به نوروزی کی پر تایبت به چما اوه هیشان بکه یکیتی ملت کرد وکی کرد چکاز ملت کی مزنه کرنا شوپیا ما و اف نوروز به 1000 سالا ام پیروز دکن و جارجی ورن ام به هورم نوروز کی اسا مزن چکم وکی بکه و ناف دیروکا کرد کردستانی نوروز ما به هور پیروز به از بندوامه 21 آداره باجار بونه ورن ام بندوانه في فجع كبير وهذا